E mua no whaatalofa atu Samoa, i le paia, ma le mamalu o le atunu. Ua mawhai ona o tupo i ele nei whasalaunga po le nei video. Ia tātou sangisangi whaatasi ai fōi. Tātou asoa whaatasi ai fōi. Mai e fōi ni mawhaufonga fōi ono whaararua i luma fōi lo tātou mala maanga, ia malo fōi loa. E tu sai matulanga fōi pei ona tātou mta upola utalo noa to e nei aso. Tupu mai o le atunu te le tae au tō pa ia mautou malu mautu daulangi o autou o ia malu e mai le vau e o whau. Pata lofa atu i le awa ingo salevi. Tō a inga hao whau penga mwhawhenga inga o tau asuina le ipole. Whau tanga i tono o lalwhanga manu i tū mālo e maisi o le atunu. Ia po whatwhai taulanga ese po i atunu i whafo mea lo matou nofo ai. Ese mai a Samoa, whaftai lava o la o tō ngā luenga, le mai le o mai ina o le finangalo le atua i tono o e kālesia mwhala po tonga, a soasani ai i le tū whale anganga o le atunu. Au tau whai pei la tomo le laru luma ma se luma na i lei. Pata alofa tu tatu au tana vou. La tōro iai le ma losi rinuu ma le luma na i o a inga ma lalafanga o i tu ma lo ma le atunu. Ia maisi whai o e kālesia. Ia whamanuia pele atu ia te utou ma ia taitaina pe o to wala ile ini ala o fa manianga a war fa tau ina foi o to fa moe a o to foi le olanga tel vo si o foi na ve o to mani ngata foi o la puleni nga luenga pe pul leva ma taitaia foi ia le atinu. Ja, tu sai ma fina ngalo le tua. O tātou mta upulu nei tae ao o na wei nisi peto rupe to kokorua sa BM mai ma tal no mai tau e tu sai ma le tu fa por kiki o tātou atunu i Samoa. Ia, kirisila po, yo lo teno fo nei Amerika. Ia, sa November le tau sanga le entea, ia sa walu whera pāloka i nei Amerika. Mamanu malo ai fo ia le sa pālota ia i lelo avea name president o le alo le United States of America. Ono fa pele. Ia, pela e mafo e haile. Le fai kaunga le pāloka pe ara pe ana pe o te le pālota. Ai, pe a tātou tilo ma sa o lava iai i le mui a tole nei lea. Oni lotos mangianganga e tu ua whaatasi pe i nei Amerika wai kau milion. E tu sa malvals fu tolu milion ma kou iang uwhakasi ma kou lo. Ma tau mau whanga. Lea wa lai ona tu lai le President Trump. I lao foi la tilo iai. Toi masina lelo lo toi. Ona whaia foi leo stato filinga whapea. I tutono si o tātou atunu. Sa au whanau mo uole foi Samoa. O nai o unu sa au iai o samatau ma ala tai. Hui ma fasto tai. O samatau i whala tai. Ia fasto tai i la ingo lau tamaa. Sa au o lai foi le tere na isi. Tau sanga. O la ula na me sa tupu ane ai tupu e fo sa o iai ia pia i le sisina o le fua o le tutu o tasi o Samoa
I le masinga o Januari pesa pe fa sao po te mana tua wang sa pe fa ko ongo tau sanga i taimi lea wala te fitu o fitu tau sanga ia sa u mata i fo ina le sisingo le fua ina nu ia le mafaina ngale ta itana those is historical events le mafaina ngalo sa mai e masi utama ia yang wali maki ai apelila ia maliu lo si utama ile skeng ina ua o ese mai Samoa tau sanga fif sero fitzful malion sa ia te afu le nau ta et pe Samoa sa ofia latu la Samoa ia no sa la ia pe tolu tau sanga sa wa ongai le Brigham Young University Hawaii ia o le no wa ta male vai o seu grandfather ia ai male mai o seu tina ngoko foi le Samoa o la tuna la le Samoa na o lato ia pe ia o le ai masifia sa o fa pese isu se nga ngai Samoa ia e tolu nga luenga sa apply ai e lua nga luenga i tono Department of Tourism le tourism la ia wa songa e faila ka kusi ia nga vela nga la pori le medi fa kari la ia le kio e ka ko ilo kai ngo ia ina tatu la yo lo kai ngo ka sau ia mana ia o interview sa fa sito ina le sa fa la ai sa we ko male you overqualify ilianga ko i fa pena mo okay ka ngi mga pole ala va me mo ka nga bo singa seling i o le Samoa wa ia talo feeling o la no fo Samoa ia o le singa luenga sa le e tolu wa ime sa o play ai o le fanmai ia wangala ka ika something like maintenance for le ia le nga ka o le interview yo ke ko va ia le ko fa lo mo ina ta ia se si tala na tula ai o le mea wa le wingo la fam talanga le tu inatu na o mai lo ke fa pe o le mea le mo le ai ma se fia ai inga ka ika ingei inga luenga le malo esile lo to e ali fa isa unga luenga i fafo to soni ai lo tinama na te ia no to fo i vai la ia o e saula ai o fai asi ma fole le mea lo tu langa lo ia isio tio mato ainga to tere na usala i tio la lava o mama mo se ne to fa fin ia no sawa i lola ia ele ia sisime na mo la lava no te alo saingi ma fai la ko kongo ke Hawaii le vanga au o United States Marine Corps ia mo fa pe lono o walo loi tonu ma spend le luas full tau sanga i kongo le United States Marine ale tu langa la le mas esele le lo fie lo ai mal besa o ina tono o malinko mer tu langa o tai or the leadership so i lo mama mai ai ko a teaching ai como university me le leadership le course le leadership somewhere in the mid 80s ko a fai ai lo ke lo ya la to sa ko a maka nga teacher ko ngole o university in America ale ko kele fo yo fa ya onga yanga haya inga as professors for these courses kangaka di kayo military potangata for saitono military why because when you join the military this is all you're going to hear from the beginning are the leadership traits and leadership principles. I think there's 9 leadership
principles, and there's 11 leadership traits. Mela na saya. Ina o fesidi mela tangata nei te o le aso pinangalo I tūlanga wha me kako pāloka le lo manei Samoa. Ono mawhawhaurola ia papea, oi se tai le. Iai le o le 5 se lauti la mosa I se philosopher ne ingoa ia Heraclius I le maro leni. Sa ia tu sia I whapea se anganinga a se tai au po se general de an maro leni. Anga I le sengaki a creeks the maro leni. Mole supply po le se reinforcement unit e mai so sonia la to lumole. Ole tafao tawa linga piko luma o the front line na il tawa mapelesia. Ona ile la tusi vapea. I ask for reinforcement and support, and you sent me 100 people. 80 of those 100 people, or 80%, has no business or whatsoever to be here or anywhere near the front line. The other 10%, it's the same as the 80%. However, they offer to learn, and they offer to give up their lives to fight on the front line. So if they get the proper training, then perhaps they will join the front line. And then the other 10%, they are the real warriors. But out of those 10 over there, who is going to take them in to battle, bring them out alive? Olona winga. Ile vai nga mai lar ko se lau ngi. Se lau var se furu kwa le ai se nga ai. Ya, utailoa o fa pe atu. Ko fiangi ikanga kon pale mengere ko kisila fiele. They have no business to be sitting inside the parliament. Fa fele ila ko this food pasenge lo go lea. It's the same thing as the 80%, except they want to learn and they want to continue on doing good for the parliament and the people of Samoa. And then the other 10%, la koia wa mulonga mo kwa mai le tulanga ma fau me ka fa por kikim tulanga mo fa pena. Mai le ko se fulunga. Oi se tai sili. Oi ke vai o ia se koma mangu ila na ke avenga la kongo o te fa te mai. Ina wa utal na fa te fa ta wa ne wa na se fa ta oto. Ai o le mea le lo tala no tu ai. Kai me vesi ai ma so ele sami fainga malo ma met tu ono o le tunu. Ono ma fa ro la o le tai a tele la isi paki. Wa no fa ro e po wa iva e paki la o le tai a umalato. Ala utala no anga paki e lua e tolu. Ia lo foi le pe o dominance ia parisia le lo ke fa lo ke ai o le HRPP o le sup ia ma le fast o le o fa pela. Well, let's go to the leaders first. You know, what really over achievements leaders. A fesini mo na voi ka le ka ke pe foi a o to ele I Samoa ai ai la vai to pe o pe ta fai langi ma o mai ai o le sunga ia tu la epa ele foi melele na fai singi ko inga e fai mai o la to nga luenga kiling fa a wala fa e kise le ku I o polu ia masavai ia
o isi vea, i o tele o whare ki kere ia ko kusoro i pia sa whau sia i lato, tūlanga mwhapena, lato wai taimi. Fia tau sanga sa i aile HRPP, pa se furu tau sanga, ai lua se furu tau sanga, sa avea ia sunga tuila epa ma pare mia po taita. Kako lipo le lisi pare mia, leo le sa whapito, e ui lava nga se malo, ai pesi o ia lava le sa, ia, ole achievement po o mea sa successfully sa achieved il partilia, le o ka orsu, io mea uma lava ia sa tu vatasi, ilalo uma ili paki ale fast, ia, tatu wei forola ia ili fast, ia, ili pale mia se si ole vai ngal fast la ia ine, wow, lesa ia vatasi marsu, ia, abe whaalwalo ia sa whapito tu sai foi ma tala tatu whaalonglongo i foi. U whapena o mia o ia tu langa pale mia ili whainga malo lea wa se mamaya tu nei, ia. Ia no whapelea, whapela i tu ia their failures. Kulanga le iau po tu langa foi wa le critiques for ia o baku ono la ngi mea le sa la to fa ya no kirkiro le lisia ale HRPP ya atile to ta o ina tu me stup wa kirkiro fola ia le lalo pole anga fiambe tele na le sa fa ye tuila epa ai tele fo i mea le sa fa peona dia e mai fo le la to no fo inga to ia la le si lo se fulu le na ave o im pandia o lo no inga pe aka ko ia langa ka ke va ai na vai tai yo wa 60 minutes fa mi ngo sko inga fe o wa le kupele o le aula kapi la no kupu tsunami le nga la me o kupu i kupe nga va ko so sangi te mai sa mo le bisela ma le tele o ala ga kupe fe so sangi to ai malo i fa ai po fe o ia yo na me ia le ai sa ka pole ia wai o la ai ala to umama matangata foi sa no foi no for na vai tai ia le kali o ame ona mai o titilo le ia le sapapito ile tolu pe fata usanga ia na a le mo le ngas se malo si tato palmeng le kapingeka sa da ai i me le sala to foi se o mal tai mino fa pe mo ta ape ai mai tau dia nala le lele ona la sa tu fa ta sia mo i lato sa le ai singa se malo sa ia ai po la lava me o ku pa pe na vai sina i lato telefone la lato tau no anga ma tu lenga ia lo fai ni kai mir campaign le lo alngi o me uma ia sa fai e le milionga de le bloque kila le milionga ia fa me ala to na to ia o na ro le fa pena ai me la kolga e tu la ven mo fi filinga tangata na to ia no tiro il va en al fasta al fatto tu le tu Samoa tas ia il la lor taita inga ale taita fono le sunga ia la union malia toa le water posismi e ma di fo ma ka dia wela kara le fa ia ku who's going to take you in battle and bring you back alive so that was just a proverb or it's just yeah foi
tala whaatusa fo ile e loa fo ile ale wingo la tala. Le sa kupu tsunami. E ale taita inga tula e pasafai. Na i lei umatula umasai ai. Pa feli misela. Na lei umakula ngai ai. Wa me e fini ai ka lapu Samoa le vaitain. Feme na alu ia ili kupi mtele kulom pa pena. Nei me yo menga ya nga kala fe avia ya ai le ingi pepa foi va pe ko esa ori. Ai ta ufatu satu saina la ya tulanga umane. Mo ai ile atina ina mai ele sunga la aule vale toa ma nisi foi la to sala to au fata silamta. And when they established the FAST party, ona kakova ai dola ia. Ole me sili no mao faile verenga mai bloke bidion. For the first time, ukafa long one. Nei America, wala le kungo kele e pe fapenga fo yusila maskalian. E un malor fiscal year la aro le sivia. Ka kungo fai mal pakeki. Ne pe pia midioma avelia leskeki. Sa fapea. Mele fapea ka ko Samoa. E pe pia e di masela wafe pe ave alinka ko kupe aveli I ko maroka ikas. Fai e pongi la ko befa. I think e o kula e mai la le fast. O fai le vele fape o ia wale lima sela wafi. A o kasi milion. O no fape le. Fai le maanga ia te. Ne la wa vatu. Ia e ui fo ia na iai fo ile kele fo iole. Ole rotten apples nasa iai fo I whamkalanga fai tulanga mfape na. Nisiri nka ua. O se me fape ia Samoa. Ua vatu al se lengi la kou milionga. Wa lengo fa alof mai ngal kolu kusala kolu milionga lena. Lewa watu. Kwa kele anga ku. Feme kau ke mo ai se kas vai se fulu o se fulu pasengel nga milionga. So sangi ka ko uma malalfa. A oli mela na o ya tau ia. Ili mela o ya tonu lava tato tunu taimi nei ono tulanga le baloka le fa ko pe kopi. There's only one leader that I trusted and I guarantee that he will do even better. And that is the party of fast. This is honest. Okay, loto tele ni se auto fo. O vako mengen a fai mai fo ingi ko mengi. Nei se me o lawa ya tauna pawang yo me. Okay, mi akira lawa vale mai ai. I'll delete you. And just remember this, I don't care who you are. You know, I don't deal with internet heroes. Living on okala. La to ye ya foi pai mai ko inga lafi mai la ye ko easy page. Mo ingo easy page. But I tell you what, very simple for me to know who you are. Just remember this. I worked for the Intel Common Blink Corps for 13 years. So I know how to whip your name out of any se ko inga page la ke la fi mai ko. O le tūlanga lana leo lo iai. La ula na leo tu ina sa onga kulawa le mela iai. Sa uma ale me sili on very impressive le mesa fai e la aulian mali toa. Ya tonu fune so soni fu manisi fu la to ina mataina. Ikala pasal piccolo lang. I know there were so many great conquerors. Ngakal maro Persia or Genghis Khan. Who's the guy in Africa? In Egypt back in the days. But that was around the Roman time. I lua lava ya malo
ese lem fainga okay, create so much respect for them of the way they do things to create and establish an empire. First, Alexander the Great. Alexander City. Fainga Alexander City. Umalang conquer ya lea kuhu. La me fai. Koe ave illa koe rana la koe. Ai ilalo o whenga inga. He's the ultimate leader. O ye whala linga whatanga ina. Le intermarriage between the Greeks. So se kung ma ikupiko malo Persia mo kangaka. Ya ikaria mo nga kungu uman nga vai bia inkia. Ami fa pena. Ole tulanga na sayay. But that was probably one of the biggest empire, maybe even bigger than the Roman Empire. Ya tato vavayay. Lai titia siali maliul tosul luon tausanga. Ya kakawai il maloloma. That's the second empire that I really that I admire and have much respect. I say, ole leo taitainga, ole leo de. Ya pepe ko sila fia. Na makanga ko ulu loma nga uai, ufale tonu lungu uai, whalingas se malo le ngata ile ile fasiotia for assassinating o Kaisala, tulanga wa makanga fa penga. But that's when their ends start coming crumble down. So the most important establishment that I've seen La Ulian Malia Todi in this whole thing, ole amaya whakasinga umayo Samoa, Kongo Samoa. Samoa, yakaf kafea sori yakungu ifafu. And bring them under the FAST. Now that's an empire. Le vapela o fayaku. Le empire lea wo laipu lea kokasi me lauli. Remember, a leader is way different than an empire, emperor. Ole emperor kusa pise kupu. Ale empire ako run kangaka lalo mai ole emperor. Lea lea. Pela le wa fo iwa. Wa mai fatasi umai alang. Ora pe mama ka fengo fa yako. Le ayam so fia Samoa so esenga lu nga kalu ai. O te lo le kai nga inga kai. Because Samoa is not what you know, but is who you know. Al filosofia nga le kiri nga algo mako. Ya ako so nga lu nga le mo nga lu Samoa. And that's how it was. So ole foundation la lea ole mahalosi ole FAST is the FAST empire from New Zealand, Australia, America, and whatever part of the world lea salalau solo ikan Samoa lea lolofa tu lava inayo lato ainga matangata at maisole tunu Samoa lea la o bautua nei vea e pese yo lato ia lea e vakunga inga le support kele lava ale FAST. Fai milionga lea only in their first term. Pa'avaku matele whamanianga o itu malo na mawai. Pa'whela 2 milionga lea la tuatu. Sa o whalongolongo I manlauti Anisio Paki. If you really pay attention to what's going on in Manglaukingi, ngay po Manglaukia, the HRPP, effect nga po le soup. However, when Manglautia ale FAST, it was so detailed and right down to earth. Well, fa amar mang may foiler kay ni fanga umel kung may kiki maawala kaway ang amor selaw kala dia. Hindi fa peking at fanga maki umor selaw. No, you still have other
things that need to be done before I le mo o le ka le spuka o le selau ka la le masinga or $200 le papakema o pe whanau o kui ko nga tulang whapena ai le whapea o la ke a wanga le kufa ko foi le lea. The worst thing e whai se taita i o se malo o le o kupa e la kufa i kangaka. E te tau tangata o le tu malo ona mawhawhau po le asa mea e sosoni atua ia le malo ianga ia. O ngā nuna ia avilanga o le isa form request i kokong ina ia whapea ona o mai le ia le sosoni whapea ke mga saula au sui ona e whai ai niu lau sui niu ofu mo whai isa pisingisi ame request ave ko kongu yo ko pepa tau na fai ma mai ai au no fo vole ke ya wo wa si longa wo ke me palo ko no melodi ku fa mai ku pe ya ke we ya un mala ya ke minga kasi ai palo alu palo kal bela ke lo e mi lava la mo so soan e mi lava o la lava fai palo ka ya ilato o e lato te tala mal fa maun pa lota mo ilato mole e lofa fa mauni ile atunu mo tu malo ya maisi yo la I tangata whainga luenga le malo lo kawa veinga le malo ile yai pea o tātou le name tau tau ino wha apea atu ia whailau pa lota male mala a wane e se pa lota ono whamali e ingo o saolo a inga a wafui te a lota ile mea o lo o fosia kwai o e nisi po ono o rewa mongo kulua se 5 kala po sfu kala seisi ona e te mo ilo le ia e kilo le I manglau ki ngei ma e sila le iai ma whai singa o iso e sua ai ai sau fetiri ngo whalongo le nei tangata o la ule malia ko le o te o ai ka mai ki ke vidi aku a whape e vidi aku ele o avano a kule ngomel e koe vidi le e kalango ia now that's a leader or ta inga ka unka ku following e ka umenga e le whape nga o le wadi nga o la kourai lunga mau mea mo nga karai malo e alu e lona whamomoa tu sauma and I'm so proud of him. I know nothing about this guy. I only study him from looking at the media, how things are going. Yeah. Kasi kay ni sa fatalo fa il kaningo maya i Utah. Sa fatalo fa umaya ili pakile ngo male ngo ko ya male pe ai mal party. Yeah. Ai tau ia te le ngata ilana ngana fa alo o datu te lo le impa ese maisi ai le ngata fo ile o le tomai fa pitoa langa yelo ele ka lengi nga fa pitoa se asa mo en kaika is developing good relationships with the commoners commoners o le upunga fa nga le I mka upu le history kanga ka fo ile au kwa pa po le au le lima vai ile system fa perkangia Europa you know ai o le mena le te fai atoia ia fa pea ono auto mo se feeling le au foi ono auto to sani fa losi ia auto fai pule ai paulava le mea te fai atoia o lato malao
nganga to malau lea musunga o moa ya malau wa ai malau suesueng nga le kasi lava le taita e mwhaiona ona taita ia tātou mga maua file mu toa file mu take us into paddle o kulwa nga au lea misela tsunami o a wha o tu laung whapea a la ulian malito. Like I said, I don't know the man. I just know him by reading and listening to the media. And I respect him only because of that. Iai nisi tūlanga fo e te tawana tātou tanga i le iai. Tu sai ma manulau tine wa umuntu ina atu e aki e sese a. Ai kau ma whai au kou ia whaila wai atau. In saying that, I have two brothers who are diehard HRPP. Ma fai ala wari e la iti ma to mo ise wari fai fa lo ko kau fasi ala wari la New Zealand na le wari la iti. Yeah, but hey, over awa. Oi la ko ya ka kau nga. Ku e pela u a fa pela wari. Let them that if I pay if I my only rule of law I go ka ho pasa saka making kau ka fasi pe ale yeah I pese yo tulanga na leo te tal no to ya uyala to FAST is an empire under the leadership of the Ulian Maliato, and I've seen him using both two types of leadership that I am very familiar with, the authoritarian and persuasive. Authoritarian, nga kusa uma mfainga kako le isa ka okrone fai ka fai au le isa siri brai mo ita ngata ya nga yeko nga leadership nga persuasive yete tal no fo ile ia and make a peace se isi liwa le finga ngalo ka in fact I will mele te mana but it worked both ways. O leo te whapea tuai, ia manuia le pāloka, ia manuia le tau mawhainga, ia tatalo mo le atua malana sosoni, ina ia aua ne iei ni malama ni tūlang whapea nai ono o mai i le aso le pāloka. And may the best and the most effective leadership of a party win the election. This is Eneto, the host of the Island and Iron, a veteran stake. Semper Fidelis, Manuia, Aftai. Hello, road, more talk! But hello, road.